Sukhanjana long Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department at Ben Kulat Kang Hampon. Rambiarong Ingding Ketom Winter Dance Singing and Miss Rambe Surini Rain Korahinia Praman Kipadupon. West Karbi Anglong District Headquarter along National Press de Catalan Japan Kachithan Chimunamai Kidding Pon. Kardom Pini Nelibe Rathan Bang Pi Sami Promela Timungpi Non Bertang Tampen Archuponitha Pini Preni Pai Inkora Narkep Arni Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumben Sukhanjan along Trading License Kavia Kulara Tumaphan Kulat Kang Habdama Birta Phiranke Wilson Bepen Trison Lekte Sahemlong Bertanang Pali Patumi Preni Pai Inkora Troxiarni at the Power Pai Sirke Papor Molompen Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumben Sukhanjan Apen Bokajan along Trading License Kavia Tumaphan Kelang Chari Dam Jepan Barsiadim Aklang Palidamno Lepen Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumpen Amithang Asai Hiti Kularalong Kelang Chari Ponma Mahutsi Sukhanjana Hitialong Kulat Kibia Kichiasu Atumate Parogasu Atup Chipengsi Roda Beng Arlong Hengbeng Haihu Chipondunsi Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumaphan Tenkhingdunsi Aring Pasoduno Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumaphan Aring Ho Kipaso Ponma Mahut Sukhanjana Long Inut Tok Biasangho Titunlong Long Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Officer Atumaphan Rabdunno Poda Kichi Paroga Suatumabang Halak Kerabdun Mek Abanghu Tok Biasangho Phanta Pinaan Aring Ho Kipasota Dolo Bang Suapit Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumpen Adai Kidovek Abanghu Atumaphan Bokajan Police Station Anong Lamhoi Pidamno Lamhoi ki piponateng pensi Bokajan Police Station OC Moblik Brahma Jalin Ponsi Adai Kidovek Abanghu Rajkumar Rai Arta Trokebra Sirkep Asarbura Amen Karlita Musafir Rai Ahem Sukhanjan Raju Kumar Tripathi Arta Trokebra Troxy Asarbura Amen Ajay Tripathi Ahem Sukhanjan Lepen Jagru Saha Arta Phokebra Trok Asarbura Amen Edwari Saha Atumaphan Bokajan Police Atumpen Nep Inang Pono Puthot Pini Preni Pai Inkora Narkep Arni Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department Atumpen Puthot Sukhanjana Long Humri Damsi MSBK Hardware Kulatpen Chenglok Pinangan Trading License Kavik Akula Long Assistant Commissioner of Tax Karbi Anglong Autonomous Council Sardihun Bepi Deputy Commissioner of Tax Karbi Anglong Autonomous Council Sona Singh Terangpen Chipate Biponsi Kulat Ing Habdamenlo Laswahut Bokajan Police Station OC Moblik Brahma Bokajan SDPO John Dasatumda Chirap Chitodun Hanjanglang Sopen Trisonekte Lapen Hidibi Pen Wilson Be Report Karbi Daily News Si Kichok she Abang Bhu Adukan Akihai Bijoy Singh Alang le dukan Yetum sil etlo La silabang kelang tum alang li ta Kichok she Kethi Kichok si Yetum sil nang koklo lagi Alang li claim ke denang je polo La silitum sil nang koklo Alang li tum hanang lang plot si claim do La silabang chok che La salang li halo min culprit lo La Kichok che Kethi Pigpan ke Adukan ta license ta cancel po Lapang ke sil da silo Lapang dak Police custody long mana kedoan itum kaires tangan lapeng laso aghotona laso itum officer man ke thenge chokotum han an ke nitum license ta itum dak isi meeting long cha pas elang tum license ta itum cancel ponato lapen ke alang tum ke dukan ke dulong lelo athe council authority mang saman ki pite ke bang pro lage ali asia belo kaselang tum hoppet ke council authority man lang plot si dolo lasi tum council authority man aman ki bithekte tum anke lage chokche thepiglo lasi alang tum phangke daga dukan kintum bilong lelo pa dulong lelo epengya aka license ta ditum itum authority pen isi meeting long chawasi so trading license ta ditum cancel pon petro tante pini hum kan dukan lo sar kisil kon ge etum pini specially pini arni siphan gile so Bijoy Singh dukan sin itum alang nitum chinia tengpen itum jitu dak local upnang thana tengpen itum sila melo itum administrate dog dolo SDP dong dolo lapen itum all council team tuman itum long dolo asela tum aso tengpen sila local na than lapen dak local tum nang ke jadun pen tengsi itum chini sila so tengpen itum sila do tum duty lo lage lon order pen sila bangke tante dum hum kan dukan sin tum sil pon di bola sar ali pini ke itum hum pli hum phosi sil luk cholang lasi penap penon
Ni tum matha bangke itum SDPO tum bani tum nang chuning rido lapen dak mejo sit chuning rido nang tum si sir continue process ong sim continue pan duji polote ti tum kaita cooperation nang bidunji lapen kaita nang serapang situ dunji ti tum Karbiang Autonomous Council order tani tum ti tum respect ji onaji posipu sitami so nang chuning rido bangke non dak itum his excellency of some dak kibang jalam do 30 year ni most probably 30 year ni kibang jalam do lasila so program judat nangsa lasila judat te itum cirap kitupen labang so gichok situm panan ke license ta itum check na itum nang dunji cooperation ng pidunji labang gichok sig thetum an ke itum ta action and ponji salang tum nang sisak duno আমি ইয়াৰ পুৰণা মানুহ মই বোকাজান মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন থকাও আছে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ পৰা আমি পৰিয়ালটো আমাৰ ইয়াত আছে আমি পুৰণা মানুহ আৰু আমাৰ এটা ৰিলেশ্যন কাৰ্বি সমাজৰ মাজত বেলেগ ধৰণে আছে আমি লাজ পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই হাত জোৰ কৰি নিবেদন কৰিছোঁ যে এই মেছেজটো কাৰ্বি ৰাইজৰ মাজত যাব লাগে যে হিন্দী ভাষী ৰাইজে যোৱাকালি আমাৰ কাৰ্বি আংলং টেক্সেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অহা অফিচাৰবিলাকৰ ওপৰত যি হাত তুলিলে যি অসন্মান কৰিলে সেইটো হিন্দী ভাষী ৰাইজে কৰা নাই এজন ক্ৰিমিনেল কৰিছে আৰু সেইজন ক্ৰিমিনেল হৈছে বিজয় সিং হিন্দী ভাষী ৰাইজে কৰা নাই আৰু সেই ক্ৰিমিনেলক পানিছমেণ্ট দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল কঠোৰতকৈ কঠোৰ যদি কিবা ছেকশ্যন আছে সেইটো ইম্প'জ কৰি তেওঁক শাস্তি দিব লাগে ইয়াত আমাৰ ক'বলৈ একো নাই Hiripi Rambia Rongalong, Diwali Mate, Third Winter Dance Singing Competition Apen, Miss Rambe, Surini Rainkorahini, Kachipate, Mesen Pen, Kapachun Pon, Abeda Peranke, Wilson Bepen, Sahemano, Betanang Pale. Kidamtang Preni Paingora Troxiani, Borjan Constituency Caparlo, Hiripi Rambia Rongalong, Diwali Third Winter Dance Singing Competition Apen, Miss Rambe, Surini Rainkorahini Aparman, Mesen Pen, Talon Ponsi, Pachun Pono. Labang Swamai, Patipi Ponatum Laki, Panglangso KCS, Unit Lapen, Rambe Village, Youth Club Atumsi, Chipater Pipono. Analo Aporahut, Roramaipi, Patopon, Kensing Tokbi, Kachipupona Mailong, Mailam The, Junbang, Sarkiri Tokbi Pensi, Tan Pachinipon, Anparta, Mailong, Kachitongdon, Aluhiat Mapanda, Pachinipon. Mailong, Aluhiaman Pen, Nangchitongdon, Borjan Constituency, Local MSC Mate, Karbiang Autonomous Council EM, Surja Rong Parliament, VDC Chairman, Sonaram Singnar, Anparta, Hiripia Havaralong, Prejam Aman Ping, Kiduabang Piabang Puatumanta, Chitongdonti, Labang Swamailong, Kisungki Boyalam, EM Surja Rong Parapan, Chuting Lialo, Tokjirpen, Pajirdon. Labang Swaja Megalong, Miss Rambe Beauty Contest, Surini Rainkorenia Parman Chipahayatumaki, Winner Rosmili Kropi. First runner-up, Ranika Rongpipi. Second runner-up, Sajir Tisopi. Best Catwalk, Radhika Rongpipi. Miss Photogenic, Sima Rongpipi. Atum Chipalong Nunsi, Mesen Pen. Miss Rambe Beauty Contest, Mesen Pen, Pachun Pono. Hidipi Pen, Wilson Berry Ports, Karbi, Daily News. Nangletum hem kimi mate hem chikim ikpoma. Nanadum si non hem chikim ikpo polotang te nangletum. Nogao hojai longka nakhelo hem kikim ahormu enam jiaphat matharangelo. Nangletum adung het kedo dongmuka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nangletum. Humrida mignon joy ke pen laban anam ki jumpen hem kikim ason amung longpone epo. Humrida mignon MS Hanse Brothers Hardware along nangletum ahem kachiki mahut akenang sot ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along humrida mignon nangletum bangso akulat along pen adam jum hek lapet mesen pen horm longponekji nangletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang mesen arot mesen aquel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui penceng lok nang letum ahem kachiki mahot kopi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along lokpon iket po nang letum makenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam ji aphat 7002746330 along homri non
Hamre narong so pialong non kebangji phai kunia chiklu ni phai create trogarni National Press Day alilaron pen katalon ponje phanpura West Karbi Anglong District Press Club ahin pen dongka mukamalong kachingmai kipadopon Pirthedang pialong Perangkiarni katalon ponje phanpura West Karbi Anglong Press Club pen pateli ponsi non kebangji phai kunia chiklu ni phai ke trogarni mesen lapen alilaron pen National Press Day katalon ponje phanpura kachingki kachithanamai padopon Bangso amailong West Karbi Anglong District Press Club amaipu Daniel Inghipen mai chalipon Bangso krungching sa amailong kachitongdun Kat News Channel Deputy CEO Biren Inghi sitami Bangso amailong chitongdun leben nijang Karbi Anglong along pinaan Perangki klembang phuatom chitongdun pen mai RDP 20 leben non eprang kebang jiarni Perangki kethiarni katalon ponji adim laki dongka mukamalong si alilaron pen katalon ponji phan chisik chidang ponlo Hamren pen Bideram Ingleng Karbi Daily News Deering Baptist Church Kikim Kerang Ponjia Phanpura Pini Longe Sompon Tanglo Bangso Longe NKBA pen Revenant Tension Bay Ari Dengpensi Somponlo Lakha Inkora Truck Duarbagori Constituency Kaparlo Deering Baptist Fellowship Atumpen Mondoliki Pon Ajamek Kipaman Pon Bangso Ajamek Pini Ada Por Phai Keba Por Monompen Sai Kapang Chingpon Sayang Deng Ating Pen Reverend Tension Bay Nihang Karbi Baptist Association Mate NKBA Alang Lipensi Mondoliki Mate Long Ekang Pupona Sai Deng Pono Puthor Kachitong Doa Narada Tumpen Hempu Kangtir A Hemarlo Lut Ponsi Puthor Rat Pen Mai Ini Ponsi Mai Cheng Pontulo Sikari Ingti Pastor HBC Pen Kachipa Hempupon Amailong Rensing Signal Pensi Aluhi Pachini Ponlo Apitu Rat Pen Lunjir Pen Arnamaphan Kero Pijir Pon Laswapi Mondoliki Mate Mondoliki Pathir Klongji Alamdon Mate Agreementa Chitak Pon Laswa Lolong Mondoli members atum anta redact GP pon pensi Mondoli ke Pathir Pon Aronalo Along Lamdonalo Kurusarahin pen Hipajir Pon thu Puthot Sayang Kung Ating pen Arnamalam ke Pathanchi Aphan Reverend Davidson Ingti former General Secretary KABC pensi Arnamalam Jumesen alam the Than Pachini Pon Jaimek Angkung Ating pen Kijutsi Arnam Ardom Pon pensi Hirjume Chahang Ponsi Mai Pajut Pon Dehori pen Amo Singti report Karbi Daily News This fellowship atum modulik AG po kemang teng pensi NKB executive committee lo rona pale lo asol lo ateng ni tu tek long pensi atak fellowship uthot modulik AG phansi ni tum walo na chiki than lo ape NKB constitution arona teng pen atum pura ta achak chok pen puni tum patha posi chiki posi choklo pu pen posi itu uthot soja mek monduli pinia jai mek pan atike monduli ke ji jai mek pan itu cheparai pon la soteng pesini tu pinia por wang lo pen pinia por la do ko we kurusar tum pen la pen ke be pen ke wang ana ma bana tu la pen long ri ke ja tu monduli ten nang chetong do pastors la pen members of the one la pen that fellowship ke ja la pen members of one pe chetong pen ana ma nong pe thelong la pen pinia por the Deering Baptist Fellowship ke monduli kusini tum pachetang pontang lo la pen la ke NKB monduli pharusira crepe ho ke playing ba ke chok monduli lo la pen posi ana ma panta churo lo la pen fellowship ke ja la pen da ka chetong tum ana patame churo party lo ana ma no 27 years back lo kari pada kursi back lo CPN ni tum la ka to we mon you dot ke ma teng pen ni ke di ke ja tu rang sini tu pa sa ke man pichon lo sa CPN ni tu Deering Baptist Fellowship of Deering Baptist Fellowship pen hede Deering Baptist Monduli ye se pini ni tu